ole au ngai o tala le lei. Ole me voi le ina ua pa ya tu tala voi le through suffering. Ya na ya lu le fa tali tali ti ngai se me. Ia pewa e fai atu fo I lo fale tua po I tamao le ai. Ta fia ti ngā lai ta umai lumai o. Ia. Ai ole ta ua ole tala le lei. Manatua. E lua oe. Whether you like it or not, e iaile oe te ilo atu pe atu lumal faata. A iaile oe te le ilo atu. Ole oe la le te ilo atu. Ole oe na le fa sanga tinga. Ole oe te le o ilo atu. Ole oe na le fa sanga ba iaile tala le. So, from the gospel to the hidden person of you, and from the hidden person of you controls your outer being. Langa oloutino. E mana oltus pa ia le tala lili. Ye lo your body is the body of Christ. Na fai mai leo le tala Paulo ia kolenito. Awete avelo tino lena il fine talitane lona wing e vai nei lo tanga tale fafu mena e leina fai ngoe Yesu ia kefa o pita. It's a rock, but it's a small rock. Mana tua foi le fa matala I petelu le melea o Yesu o le maaola. Ua mana o Yesu e 5 tātou ma maaola. Ia. E iei la taimi tau te nofo ima vali o tātou tino. Not knowing. O lewa tātou vali al tino ke reso. E lua me ta o tino ke riso. Tino ke riso o oe. Lona lua. Tino ke riso o le combination o oe I le isi tangata. Mena lena ta ule ka le sia. O le tino ke riso. Langa o le oe e pe o le isi tangata. Okay. Mena mai ai alofa I lesi tangata. Alofa pea te alofa oe ia te oe. O e ana na voi o lea tupu ai lo uloto le mele. If I know how to look after myself, if I pay na voi ona o look after inga le kalesia. E leo le mana o au e maua le tupe. Au te le mana o e maua tupe tangata. Ai ala lana whaatanga le mele o le tinga. Langa o le tinga e tau mawhai lawa destroy le tino ke riso. Lea la ua tango le sa tau lo e whatinga ke riso. Ai le ila ke riso. Sau lo le tinga ma le oti. Whatinga ta ua. Se tau valea ai ke riso. Lea la ua complain le tangata. Ina ua go through the suffering. Not knowing. O lau complain. O lau whai atu whai nā Yesu e lea o ngā o Yesu.
But if you enjoy suffering, o lo fai aku ngai Yesu. Yesu, so le mo fai fo me nga e mafai. Ela e fia le. Alo winga o tala voi lea. E tau e ka ko lo fa makala me le me kinga. Inga ia ona a tinga. Ele o fai mai ke vai lo kinga. Le ai, la fai mai ke vai le. Na ke foinga lo kinga. Ele fa pe ki nga lo e ki surma pe o le o sao le upo le tua o ti nga. Le ai, le o fa valea. When things happen to your life, count it all joy. Olo fai kaunga, because o kai mi uma ke hurtai, e ke leo va ai lo kinga, a o lo e va ai ile, na ke mawhai nga folo kinga. O lo wingo talvo i lea, soni, a wafoi, a le ia so umwa. E peiwa muanga e va ai mele lei, a ke le va i lenga umaya mele lei. Ia puga mai lo markinga. Whakae ka horo mo Yesu. Yesu. Whapero Yesu. Pea sirir whakinga. Oi leo, mei e. That's why God always starts things from a small beginning. O lea tua e, o mea lea tua, e amata mai tamai mea. O le tangata, e mana e amata mai mea la po. E le ilo le tangata, e ke amakalo i mea la po, o le whaingo fie ngā oso manimi mika, whaingo fie ia ngā oso mai le a. A tangata na amata mai mea tinga, i mea la iki, e le ngalo i ala kou, the very small beginning. A vina mata mai loa inga i singa mai fale nga e sau mai sa moa, e ngofur ka mai fale. Pe se furu au fale ka imingi, you'll never forget. You humble yourself. Me whanai o mai tangata fo isa ki kele me maua. E look down i a ka kongei, not knowing. Ke e sa mele a kua ia. Venga le lei e kala le. O la tātou tala le. Na ia tātou ilo. Ele ai, ele ungi me lolo me ki ngā. Au me ki ngā ngā lainga lolo le akua. That's why we love Jesus. O me ki ngā yang kakou wa aia i le atua. Ma kakou fusi Yesu. Kai miringa e kaula lama i lol me ki ngā mamere ngā maula u fusi a Yesu. That's why o isi me o ki ngā umi. O kua i ala u fusi. Ai vabe ala u fusi. La e fia lea. Ma e ilo. O tuspa ia e. Me wale a mai ni tangata sa fai maliu nge ma e mai ka ai mai ma ngai o ko fatsa ma ngai o melia o ma ngai o melia but you know me ma ka pungi hal ko le pisa ai sia ele o ilo tangata wa un amakal farka vale pesa wala tangata va mai ma ngai o lo fale ma ngai o lea e nga o si o li afangale ele ilo tangata e sel melo ke va ai I'm not looking ile asongi o lo ke va ile
le atua. E alu tangatanga. Au o whahoi lu mo le atua. Whaai mo le atua nga oloi makta le oli oli. Ma o whai atu le atua. Anga le ai oi. E le kai whai martangata le. E maanga ia le meke ngofoi. E maanga ia le a. E maanga ia la uloko. E maanga ia le wharsa. That's my encouragement to our branches. That's my encouragement to the families. I came from a very small beginning. A vidi mai lalo tinga koki, o ise me ai, ai lo, e luas furkala e ola le vai aso. E falao amari puki so uma. Ele fa peu ke musu ke vala au sesi, ele fa peu ke ma ke vala au sesi. But e sale me la te vai ai. O ke le I lo because o ke le kakalo e fese loko. Me vana te loko fa fonga le kala nga o au lo se fa au fa ku loko. Langa I'm so scared if I don't know how to manage the church. Langa ole lotu, ole me tu I le whea ngainga a le atua. E whi au e mai a ma ua peo mai fo I a teo tala loa mai. Hoi walu ese mai maloku lea. What? Telo, o e pailo la kala ngā u whanonku. O whangoa ngoa. Ele o malama lama le tangata. E ke lo kea lo le loku. O ke lea I o le whamasinonga. I say, because you are breaking the covenant with God. Mena ele amata, ele ali em se loku. E amaka ele. Cell system. Fight for sipi. Ia makua I kuko al for sipi. O solo fa lok. Ele o le lua a inga koru a inga whaku lok. E ngau lo lok. O koe ko iaile. Me voilea. O kele manga e amo le loku se. Isu a ngā kupe mangia. Nango lotu le pele Yesu. E tau valea Yesu pe ale ling fa lok. Mena le ofisili mai po le alka ko topic. Test of faith. Why? Ia fia Yesu langa lok. Langa o lo tino. O le tino ke viso. O le loku. O le tino ke viso. A e avea lo tino e pule ai le Facebook. A e avea lo tino e pule ai le angasala. A e avea lo tino e pule ai le whaamaualunga. A e avea lo tino e pule ai le lalolangi. Wa e whaale ngā le tino ke viso. A ka ua imisa lau loko. O ko whaale ngā le tino ke viso. E iei la misa I te wako kau I fosu. A iei misa ngā o ngā le pisa mai. A la whi ai ngai. E wakuror kupe tangata le ka fia kupe loko. Kusa penga ke le aia. A pe o hiu pule loko. Nā noi. E sanga e pule tino ke viso. O le au ngā io, kai minge o konfenis. O teiminge o sese ringa konfenis, e leko o te ringa kai o mai. But most of us, ka koe whaua lo. E o mai uma I whai whi au, e I tangata whai tofi a lot. Thank God for families and friends that are coming.
I'd like to welcome you. But maybe ye se mea lelei ngā lainga e sumat. Lope fina ngalo le kue whao ngā oe. Isa kofi a sero. A lewa e malamalam. E le lokea se sil loko Yesu. O ti ngala. Ia I loa e le loko whamakala. Look after your body from sin. And look after the body of Christ. Because your body is the body of Christ. And the church is the body of Christ. Look after the church. Afo I alo lua keva lea. Alo lua alu lea. Alo lua alu lea. Fisili. Ai sea. Fama ia lea se mea. E ke le pelo le kua. O tele o fai atu fo ina le. Po aiwa keva marka kuloko. A leo te whai aku, e iei me ta urkinga. Urkinga ka kukireira. Ya, ia le li. Lono o le lotu ia. E o fia fa fia le loko ni fale, mangi fale sa, mangi kupe, mangi mea ai, mangi ya. Tatou lotu si makai la lor fau. Alo lua ia maka no fai fasa. Ai mai lo mami e te. Me le fa makalo la miti fai fasa. Ia o ngofolo kusila ka fasa. Lewa umang kusila. Kanyu mau te vai ai lata. O ke fai ia si umu ko ke lofa ko mur fasa. I lo le mele o le tele o ko fasa. E linka ka lok. Awa o le farsa piko ke le lai si o ka ko farsa al fasili ko ke lo fa ku mur farsa ele fa penga kursi le aka fau farsa ai le lo fa kum al fatu munga o le lo fa le tino ke bisa ele o le tameni mane o le lo fau le tino o ke viso. Au ia i loa tātou whau. O le sau al tangata. Eo gale. O ke le fia whai al mea lolo. Warua mai tangaka o risi loko. Kangaka u whao lainga risi loko. I don't like that. My calling o le mai o tangata il whao tanga. A mai la tangata il whao tanga. Ia u lok tau si tangata il whao tanga. O fatu lea, o farsani ngai, alo loku, mal loku o farsani ngai, maka maiti, ele ofi. O ula leo te mafau, ma leilo I lo loto, e prepare farsate lea. A le preparation o meanga, e a maka mai a I se mea e fai le loto. Why we want a big church? Usoko pesele ila se lokosesi. Because everybody, eu ta ko loko Australia mo sa mo lai masiso ka ko loko mga o la tiki se loko al facility. Are you ready to take care of that? Are you practice your ofai pese ko ke peseang I loko ke kele. O me foi mga kele farsa ko kele kangaka. Ai usu mari pesele ila se mea. O so mal laung al pule lai.
apele mea. Because the question is, how can we build the body of Christ? Not only look after your own body, but taking care of the whole body. Ao mea umanga, through making up. Lopo le sitanga tau ngai li lotu. Ai sau, o kama malo valeanga. Wa fate fa ala utala le mele. O le so sana o tu mai ma ula nga o vai mai o ku ko ye ki lai. O fa pe o soli. Ko i ule manga o ko nga ba ke lo ko inga. O le pangkangu mel kasi la sa bo ya sola. Ale o ku mai le lo. Fa ye ya mala ukala. Ko i ule manga o se la uli e lo ku i. Not knowing. Le o fe nga ko lupe fa pe o le se la uli ali la kenga ali. Au ve tu sole to tele yo la fa na uli. Wo fa fe tai ai le tu. Pe o fisili nga a sautanga ta fa longa ka. Kuki, can you look after that person? Fa feonga e tau fio tangata nei tono fa utang. No winga ke fa ya miliama ya ila kanga kai lau pese. Fai la fai pese. O fai ya marfau ma kwa sifa mai. O ko fa songa mi ke mai sifa le mai. Leo o loni. Solo fa longa ka umasa mo le LEM. I tell you all, those sufferings prepare the best future of the church. Now, if I tell you to avoid the like, but me fa pe nata to te vai. Like tangata malo losi. Ele fai ngofia ki ngala ko kolengi. Malosi. Po e ku wakwa skoa. Sau man malo. Fa pe o mo fuan malos. O le lotu fo. O ele no fo malosi. Ale ko anga logo kakalo. Ma futa ile ali. Ma o sa kala lesi. Fau e, o tino ke lisa. Ko e vai lo so tanga malisnat. Can you help that person to be in the church forever? Or e te kuria lis kanga kai lau pupula. Mele le matou me o saina. Pele talie. E talie a mata. A outou sa moa. Outou masani te mai. So o matou la le fai pito saina pito siamani. Masani atata. Atata te mi uma. Ai lo nya ko valeo fo. Ja, fa manuia le atu ta tsau ni fraka ko lunch. Foi le a e suma le breakfast ta help you. O le maua se fua mo te tau sami ai. Ata. Ale oi sa ola la le fa bela futa tu fual mon ne. La le me ya malia lo loto. Tatu loto foi wo le mele o fa fitai al ngaluenga ti akono. O te ata la tu tu. E pe o ti akono tina po ta mai tai e fa no fota ngata wa foi o poto yo tina e fa tu tatu lo fonali. So what wa fota tatu sa mo. Pite mana o te no foi pito fonali. Afaiatu la fa mulmola so ato mai. Aluanga ile.
E o ali mele na. E ono whaapea ili tangata. Koe iau le fia loko, koe ngā loko whaapea. But if you give another person, le hava ngoa, you will humble yourself, e nofa mwha maulalo oe, ai tu wane le tangata le I, le lope halu tangata whaapea. Whaapea wele o Yesu, le na manu nofo le. Kako ai. God bless. Love you. See you tonight.